Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasigi khoi video se used car gi video ne khoi Chingmeirong car bazar gi anova khoi showroom ama inaugurate tawgi numisida ngasi video ama semjabane aigi maningda laiba gari singje ngasi khara gari khara laibu dai myam gidamakta haib tare gari se update khara picture ke myam ado yengmina je kari gari ngasi goina kari gari moi inauguration numisida kari gari laigi haib do myam dai share tawjarake ado sigi showroom sigi contact number hai details description ro in hapchara mage mada contact tawbiro aduga adong ya pam gari sing do laga yengbi ba yagani na ye hajani do myam video se how is go ado video channel se nong thing no yaw di subscribe like and share so no toxin bira mo no ba koi mathang gari ga mari laina content thing pur lak da dom da miss oidene be da du di how is myam Chingmeirong car bazar gi location je ai myam da habetang share tawjarake sigi mafam sina koi gi nawai koi khongnang ani kark aina leibdo koi junction do junction dagi koi gi north lom da awang lom da habitare hoi awang lom da smaina sigi ek oil pump am leibdo adu ek nakan da hai tare smaina laigane bu go smaina dum lairani myam urani go Chingmeirong car bazar na smaina sauna thar le ni go adu sigi ek makha sida go sigi ek makha sida ne lai si go ground floor da habitare China dum gari myam khama lai ne ado sigeng nakan da koi pharmacy smile lai ni go Eastern pharmacy na se thang na ba duga hanagi suna koi som da ni go hana lai mapam duna twice da ne ado sidagi koi makharom da kitang laga ni go lai je smile Eastern pharmacy ji hek nakan dum lai ra ado haurase koi ngasigi koi gari myam do kai legya da yengminer se Chingmeirong car bazar ga no ba koi gari update khar pizar ke myam yengminer se myam koi gi ngasigi gari sing se kari gari sing legya do uchara ge utringa da smaina u gane moi showroom je ado an bada thar ge ta hujara ge number 1 koi gi training da chaliba du makal gi gari ni go yamna khwaidagi koi youngster sing na sing yamna pamba na khutam na tana han na su yam pamna sinaba yarba dumba 2021 gini diesel ne tu pagi kilometer 28000 muk koi run tawre go sigi black color se du go magi demand price ha batare 13,80,000 muki changda lai magi demand price ha khar ge ado yapet manung su yapet ucharake sine lai se ora koi gi han wa sap manari han bai du ni go han bai bo sahi ama ni khaki wari ni go sine myam thar gi dashboard fine odum ure go yam ne sine sit height adjustment na chilo yaw yam phajai yeng yam noi go adagi maning gi joi habet uchar ke sine maning gi looks smile lai ni go phai mani phone number ni go smile lai re khoi thar je duga mong mathang da khoi gi lakador sina Creta ni Creta se magi je magi keno se model se 2017 gini mai color se mobile honya gi dum gari ni ko petrol je ne adu mai kilometer running je koi 40 mugi sang ni thaure aduga magi demand price na koi 6.80 smile adu mai pe jeng anjar ke ko adu mai alloy smile tuan ba koi gi company fitted in a dress tuan koi alloy tuan after hai ta aduga sigi indicator ga smile to ni ko looks there alloy yam phase modify to du ya re ha ta adu maning gi looks smile to ni ko yo koi mane por gi ne ado ariba pricing ge dum khara dum slightly negotiate to ya ba ta oi du ni ko ado magi interior ne smile to ni leather seat loi oi re fazana koi gi dashboard koi ga siga koi gi matching ge dum yam fazana moi khana customize to re ko yam mong thana hai ta re ko ado jeans smile le ni aduga koi maning gi seat smile u ga ni ko armrest ko lo yaw re sini smile koi gi le gi ni ha ba ta re siga jam mong tai ko ye ado ne Creta smile le aduga mathang da koi gi Creta gi mathang da koi gi
mayamna yamna hasing yamna pamna thongna bo jikan gi khoi gi bit hai tare silai de bit se kana tore spoke ka se akoi loinmak anoba sille ko tayar ka je adum condition jamna adum mong tari 2010 gi ne khoi manipur number ne aduga khoi gi magi demand price se 1,65,000 smile like ni ko and my front looks smile like ni ai mamanung ja petang ulcha rakke tengmina se nong ka bagi kha dik keno se phungna phun kitang di siele ko smile like manung gi interior se yamna spacious soiba gari ni ko thau ba yamna dum nungai ba keno ne gari se adum service maintenance fazana bu tawbi adi gari se dum loin mak nuai ba thani ko sina smaina laire magi demand price 1,65,000 aduga magi kilometer run tawbu se sorokwa koi gi 50 muki sangder tawre aduga sigi mathangda hojik laijina koi gi i10 Hyundai gi yam kanna koi gi pauri ba gari makhal ne koi manipur number ne ko dum si koi gi gold color da have tare my color je ai maning jo apet usara ki ko maning gi look so mai lai gani adum yeng mai masai am nal ni ko gari se sai am nal rear wiper default ko lo yaw re sport variant oi deni ko adum asi akoi gi 2011 gi ne my kilometer 40 muki sang thore tare kilometer je adum my interior su usara ke aduga magi demand price se koi 2,10,000 smile lai do apetang manung ju usara ke ko silai de my dashboard ki designs box mana dum lai gani adum Hyundai gari se dum yamba thauda koi gi khang adum smooth oina yam nuai na dum thauba dum ja ni ko aduga haiba se koi gi alto K10 yamna dum koi gi power su dum laiba gari ne koi gi 1000cc gi category da se dum yamna koi family small family amna yamna nuai ni sina ba gari makhal ne aduma gi demand price se keno ne koi gi 3,30,000 smile lai adu dum slightly khara dum do da sin na bi dum lo ya ba ngata ni ko adu ma gi kilometer je 27,000 muki sang thore adu dum koi gi eastern motor gi gari ni ko gari se alto K10 na kana power ko gari na adu manung ja pe usar ke manung je smile lai ni interior je adum nan adum lai di ha tare manung je the imagi keno thongi enel this my ogani go cell tone color da smile ya to maningi su uchara ke go smile maningi looks smile like ni go aduga mathang dana koi gi Hyundai gi site gi have tare yamna stylish oiba yeng da go stylish oiba du Hyundai gi Elantra luxury oiba premium oiba koi gi sedan gi kanglupta yamna thodo henton maming le ba dum gari makhal ne some West Bengal number ne adu with koi NOC da dum le gari se NOC number yaw ga ba tare ada masi ji paugi 35 km gi sang da thore hai ba gari se 2014 gi ni go adu ga magi demand price na koi gi 4,30,000 smile le gi ni go magi look se adum yam phajana turn indicator yam mong tan yaw ri hai tare gari gi sakha ga se alloy ne am phajana sakha ga jam sawi ko 16 inch dum le ko gari se ai pet manung ju pet usar ki ko maning manung sang maning gi ja pi jing biu maya lai ni gari se SX model ni ko sensor ko lo yaw re maning ga je request sensor ga su yaw re ko aru sini dashboard pura koi gi gari se look se premium gi segment da lakwa ga gari oi de ni ko luxury da aduna yamna comfort oina koi gi city ride ki ko comfort oina sina bagi yamna premium oina sina bagi si gari simu nuai ba ani suna ai do mande na khali ko ai maning ja pe usar ki ko sigi gari sine to aduki matik yeng bade yamna phajare sit ka je leather si sunge segai roi da ba mom da lai de yam je adi rear AC fan ga lo yaw re ko yam phajai gari je ko adagi mayai gi koi gi armrest ka lo yaw jare ab tare all power window oi dini ko asmaina lai de hajik aduga koi mathang la ka to risina mathang gisina koi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯝꯕꯔꯗꯀꯣ ꯏꯌꯣꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯟꯗꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯍꯦꯠꯆꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯟꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯜꯇꯣꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯅꯔꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯊꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ 1,95,000 ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ 2011ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ sini manung gadi dum padana nal ni ado mem gudu ga khoi gari thau gari se yeng ba la ga su adom na khoi kai gomba hadi gari lo matam da test drive so so dam tawbiu ko hadi gari sing je masak khazar ga khoi gi manung engine part ya ba ya da ba su thau ga na tra di khang oi de na so so da test drive tawbiu ko la ga adu gi khudong chau su dum lai gani ha ba tara ado si sina khoi gi swift delhi number ne adum with NOC da dum roi la ni ko sigza ado masi 2012 ki model ni kilometer se 70 muki sang na thore ado masi adu ga magi demand price na 3.30 smile legi ni ko adum moi diarel ga se doi hapsan jare moi masagi tayar se dum yam phan adum lei di condition ado manung gi ja petang usar ke manung gi smile legi ni seat ki leather se yam hong tan lei de dashboard yam neat and clean de lei de smile legi ni ko ado mem test drive so so na toubiyu ko all power window oi ni ko smile maning gi looks smile u ni ko ya mati kong gi mi picture de pa puri ni sini nione kamin da ni pen pen le ni smile loi u ni ko ado mathang tar ko da ado mathang da ulai sina khoi gi West Bengal gi number ne with NOC da dum number loi sta loi lai rap ni ko ado magi demand price ha tare mai demand price se 2,25,000 mai lai ado ma se 2013 gi ni ko kilometer na khoi 45 muki sang na thore tare 45,000 pet surrounding ja pet yang jar ke smile lai gi ni ko interior so ya petang yang jar ke ko dari se yamna akoi gi kai tare maintenance ta yamna ngai ba akoi small family amana yamna line effort to ngam ba gari makhal hai tare small hatchback from koi Maruti Suzuki ki site gi have tare ko sini lai ba keno se hoji paugi keno sida tayar gi condition adum yeng ngai ri ko ko adum mathang chu la ka doi se keno ne alto gi 800 mayamna pam na sinaba koi small hatchback ki group ta yamna pam na India gi yam pam na sinaba gai makhal du ni ko 2018 gi ni ko ma se ado assam number ne with NOC da dum koi number sida dum manipur number da dum phangbi gi ni ko ado ma se kilometer 40 muki chang na thore 40,000 muki chang thor price na 2.9 hadi 2,90,000 muki chang da magi demand price smile le ko adum magi masak se almost yeng bayam nungai de tare minor scratch masa natana topa major dent ka shu thodo ko yawu ti ko ai tungi looks maina u ni ko sini ai petang usar ke anung jo interior su ko seat se leather da yam nana kana to finish to le dashboard ka je maina yam nana ko smile le ni sini aduga mathang chujo khoi gi alto adune alto ase dum mayam na loi ma pam na sine adugi damakta ju khoi alto se yamba kana tawe launei ye mayam na asina 2011 gi ni ko ma 50,000 km gi sang thore ko ma ju khoi gi West Bengal gi ne adu with NOC the Imphal is the number se Imphal is the lai de ma gi demand price 1,90,000 have tare adum slightly negotiate to we abanga tani aduga la aga tang mafam sida tan bi ya gani have tare price ki aduga adum ki test drive tong ne ga ju du khudong sa adum loi pija gani ko adu ma gi interior su su ai petang yang jar ke interior smile lai gani seat leather ni ko aduga tayar gi se smile lai gani no problem aduga maning gi looks na smile ba hai tar aduga
iroi loibada mayam daina sarakadobusina khigi Hyundai gi side tigi khigi khidang khigi premium moiba segment da habitare i20 yamna kwaidi pamna sinaba hatchback ta Hyundai gi i20 asidum yam pamna sine project chigi gari se elite i20 ye duni ko astani mase with NOC dum lere almase 50,000 mukisana thawre ko adamage demand price se 5.50 smile admase dual tone color dani lai ko adagi alloy adagi tire smile gini ko masage ai tan indicator sidum yaujare smile ai maning chwa petang usar ke smile ko malu ore before maning gi bai yaujare ko maning gi se interior se koi pura koi gi skin white dress dana mu leather city white rego tongan ba khoi isana fabric ta lai tongan ba leather yaw ge de dum to bu ya gani ha tar sina mamang gi dashboard smile lai gani ado hariba gari myam se pamba yawr ga di sungga choidana haina description da hapchari ba number sida habtare sungga choidana contact to biro aduga tana bibe agani laga dum jeng bibe su khudong saba dum laigani aduga test drive tawgi khudong saba su dum phangani ko painauna asi hangko kogi gari sing cheloina puthokpani ko ado kogi main office somda leijare sina kogi office ni then koi manager gadum tana bibe agani ko dum dia ni apam gari sing ina tanga su mari kumna sana bibe agani ado mayam ngasi gidi video se swai de sumlo sinjarage mathangi anauba video amuk update amung ngai minase ado price di dum kara up down jedum adum lai habi tare haidi sagi owner du gi magi demand price habsi gari kudimak te loimak sap mana damina tang amana khar wang ba mem ba habsi mahung san adum lai gani ko ado ngasi gidi swai sumlo sinjarage ado gari thong dum da seat belt swai swai na phabiyo I'm sa thawgana helmet swai swai na upi ko